Mu minsi ishize kuri Noheli tariki 25 kwezi kwa 12 zishyira 26 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero muri Nigeria. Ni ibitero bikomeje guteza impaka hibazwa mu by'ukuri impamvu yabyo. Bigenda bite kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihishe ukuri kw'ibiri kubera kuri tere hafi igihugu cyose kibyemere gutyo? Abantu benshi ntibazi ko ahantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ari ahantu hatigeze abajihadiste, ari ahantu hataba imitwe yitwaje intwaro, kandi uduce imitwe yitwaje intwaro ibamo muri Nigeria turazwi. Ikindi kandi agace kitwa Sokoto karashwemo bino bisasu na agace katiganjemo abakirisitu kuko mu baturage bose bahaba 5% bo gusaba abakirisitu, kandi Amerika ivuga ko ishaka kurengera ari abakirisitu bicwa abandi bagashimutwa. Ahagabwa ibitero ni hafi y'imipaka ihuza Nigeria n'ihuriro rya IS rigizwe n'ibihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger. Ibihugu kugeza ubu Amerika itagifiteho ububasha bwo gutegeka, bamwe bakavuga ko iyo nayo yaza mu mpamvu Amerika yahisemo kuhagaba ibitero. Ikindi gitekerezwaho kugeza ubu ngubu nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishaka gusenya ibikorwa by'uruganda rw'ibikomoka kuri petroli rwa Dangote nk'uko byagiye bigenda mu myaka itandukanye mu bihugu nka Libya muri 2011, Sudan muri 1998, mu ntambara ya Biafra muri Nigeria muri 1967, mu Misiri, Iraq, Syria n'ahandi. Iki gihe cyose ingabo za Amerika na OTAN zagiye zisenya ku bushake ibikorwa remezo by'inganda zitandukanye zirimo n'ibikomoka kuri petroli nyuma yo kuzirasaho, nyuma Amerika igatangaza ko habaye ikosa kuri target y'igitero. Nukubera iki gitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe muri Nigeria gikomeje kurikoroza hose n'abaturage ba Nigeria bakaba batangiye kubyibazaho cyane. Iki ni kimwe mu bitero bidafite umucyo byabayeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze. Kuki yakomeje kuba umwijima n'ubwiru kuri ibi ngibi? Ni biki ubusesenguzi bugaragaza kuri iki gitero? Muri iki kiganiro turi kumwe na muganga gakondo Misamvu uguha serivisi aho uri hose. Iyi ni JTM4, nge ndi Jean Jet Mukunde, ngo hayi kaze. Perezida Donald Trump yatangaje ko igihugu cya Amerika cyatangije ibitero bikomeye kandi byica ku mutwe wa Islamic State mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Kuba ingabo za Amerika muri Afrika, AFRICOM, zaremeye ko habayeho kino gikorwa, Leta ya Nigeria nayo ikemera yuko cyabaye. Hakaba n'amashusho yagiye hanze yaba y'abaturage ubwabo n'ay'igisirikare cya Amerika, bituma byemezwa ko igitero cyabayeho koko. Ariko aha ngaha niho gushidikanya gutangirira. Ikibazo ntago ari kwibaza niba igitero cyarabayeho, ahubwo ikibazo ni ukwibaza ngo cyabayeho mu buhe buryo, gikorewe kuri nde, kandi kuzihe nyungu. Muri iki kibazo cya Nigeria, aho igitero bitangazwa ko cyabereye muri Sokoto, ntahuye n'ahantu hasanzwe hazwiho ko hakorera imitwe mpuzamahanga y'abahezangundi b'abajihadiste muri Nigeria. Byongeye kandi nta kwemezwa kwigenga ko bayitamwe n'iki gitero kwabayeho, nta mashusho ya satellite yatangajwe, nta raporo irambuye y'ingabo za Nigeria yigize sohoka nyuma y'iki gikorwa. Ikindi kandi nta mutwe w'iterabwoba wigize utangaza ko wagabweho igitero. Iyo habaye icyo nk'iki ngiki, abasesenguzi mu by'umutekano bafite inshingano zo kwibaza niba imvugo za politiki zitangajwe zihuye neza n'ibyabaye ku rubuga rw'aharashwe, cyangwa se n'ibizo mvugo hari ikindi zigamije. Ibibazo by'umutekano muri Nigeria bitandukanye bitewe n'uturere, kandi kumenya iryo tandukaniro ni ingenzi cyane kuri kino gitero cya Amerika. Imitwe ya Boko Haram na Islamic State West Africa Province cyangwa se ISWAP mu magambo ahinnye y'Icyongereza, imaze imyaka irenga 10 ikorera cyane cyane mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Nigeria, by'umwihariko muri leta ya Borno, Yobe no mu gice cy'ikiyaga cyitwa Chad. Aha niho Islamic State ishinze imizi. Ni mu gihanga hatariho Amerika yagabye igitero, ahubwo yakigabye mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Nigeria, by'umwihariko mu gace kitwa Sokoto. Ibi byongeye kuzamura uruntu. Muri Nigeria mu majyaruguru y'Uburengerazuba Uburengerazuba, aho Amerika yagabye igitero, ahari uduce twa Sokoto, Zamfara, Katsina na Kebbi, nubwo naho hagiye hari ibibazo by'umutekano, ariko nta mitwe y'iterabwoba yitira idini ya Islam ihaba. Aka ni agace kagizwe n'ibibazo by'abitwaje intwaro b'abajura cyangwa se amabandi. Aya matsinda akora ubujura bw'inka, gushimuta abantu kugira ngo bohererezwe amafaranga, kwibasira imidugudu no gusahura. Impamvu zaba hanini n'iz'ubukene aho kuba ideology mpuzamahanga y'ubutagondwa bwa Kisilamu. Ikindi kandi imiterere yabo iratatanye cyane, ni nk'abajura bari aho ngaho kurusha ibisanzwe bizwi ku mitwe y'iterabwoba ya za Boko Haram n'indi yitirira leta ya Kisilamu. Iri ni itandukaniro rikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abafatanyabikorwa bayo badashobora kukubwira. Mu by'ukuri ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kuba ziri kurwanya abajura, ahubwo zikwiye kuba ziri kurwanya imitwe y'iterabwoba mpuzamahanga ifite ingengabitekerezo z'abajihadiste, imitwe iboneka mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Kugeza ubu nta makuru yizewe yigenga hari agaragaza ko Sokoto ifite ikigo gikomeye cya Islamic State gihwanye n'ibiri mu majyaruguru y'Iburasirazuba. Iri tandukaniro ritera impungenge ikomeye cyane ku rwego rw'ubutasi. Niba koko igitero cyarabereye muri Sokoto, kugishyira mu rwego rwo guhashya bikomeye Islamic State nk'uko Donald Trump yabivuze, mu by'ukuri binyuranyije n'uko ibintu bimeze muri Nigeria. Ikindi kibazo gikomeye cyane kugeza ubu ngo abantu bibazaho cyane n'ubwiru bwashyizwe ku gitero bwacyo.
mu bihe bya none mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba cyane cyane byiswe byageze ku ntego yabyo cyangwa se successful nk'uko Amerika yavuze ko icya Nigeria cyageze ku ntego yacyo, bimenyerewe ko nibura hatangazwa amashusho ya satellite, imibare y'abahitanwe cyangwa se incamake y'amakuru y'ubutasi bishimangira. Muri ibi byose nta na kimwe muri byo cyatanzwe. Raporo zivuga ko hatewe hashobora kuba ari umurima cyangwa se ahantu h'icyaro byongereye urujijo aho kurugabanya. Iki kigero cyangwa se urwego rwo guhisha amakuru ntirusanzwe cyane cyane iyo havugwa intsinzi ikomeye kurwanya iterabwoba. Impamvu y'ibi ngibi bishobora kuba byarabayeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahitamo guhisha aya makuru. Icyambere nuko amakuru y'ubutasi mbere yo kugaba kino gitero ashobora kuba yari yararangije igihe cyangwa se yarashaje cyangwa se atariyo, bigatuma ahantu hari agatsiko k'abajura hafatwa nk'ikigo cy'intagondwa za Kisilamu. Ikindi gishoboka nuko igitero gishobora kuba cyarabaye ariko ntikigere ku musaruro witezwe, bigatuma habaho ubwoba bwo gutangaza amakuru. Ikindi kandi birashoboka cyane ko igikorwa cyari kigamije cyane kwerekana imbaraga mu bya politiki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite aho kuba kugira ku ntego ya gisirikare. Hari kandi n'ikindi gitekerezo cy'uko Nigeria yaba yaremeye iki gikorwa gito cyo kurwanya abajura nka bya bindi abanyarwanda bajya bita kwigura kugira ngo Amerika ikundi yibone neza, hanyuma cyakorwa ubuyobozi bwa Amerika bukagihindurira isura bukavuga yuko cyari cyo kurwanya Islamic State kugira ngo isura yayo ikomeze igaragare neza haba imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no hanze yayo. Ikitumvikana neza no kububwira bwabuhwanye itangazo ryeruye ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga intsinzi yuzuye ku mutwe w'iterabwoba uzwi ku rwego mpuzamahanga. Ikindi gituma abantu barushaho gushidikanya kuri bino bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi mvugo ya genocide ikorerwa abakirisitu. Ni imvugo yakunze kwamaganwa n'abayumvisha hafi ya bose, baba abaturage ba Nigeria ubwabo, ubuyobozi bwa Nigeria n'abandi banyafurika. Kimwe mu bice byateje impaka nyinshi mu mvugo ya Amerika ni ukuvuga inshuro nyinshi ko abakirisitu bari gukorerwa genocide muri Nigeria. Ikirenze ibyo byose nkaho bidahagije, cyane cyane iyi mvugo igakoreshwa mu rwego rwo gusobanura impamvu y'iki gitero cya Amerika muri Nigeria. Ni mu gisesengura rishingiye ku mibare ihari y'ubushakashatsi rihabanye cyane n'iyo mvugo. Muri Leta ya Sokoto ahagabwe kino gitero hatuye abakirisitu bake cyane. Hatuye abakirisitu bari munsi ya 5% by'abaturage, no kuvuga ko abayisilamu bahatuye bari hejuru ya 80%. Ibi bisobanuye mu buryo bweruye ko ubwicanyi bukorerwa abakirisitu budashobora gukorerwa ahantu hadatuye abakirisitu. Ikindi kandi nta raporo n'imwe yigize yemezwa ivuga ko hari totezwa rishingiye ku idini rikorerwa muri Sokoto. Ikindi gihebanye n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga nuko imibare yo ku rwego rw'igihugu muri Nigeria harimo n'iyakusanyijwe n'imiryango nka ACRED, ni cya kigo gisesengura ibijyanye n'amakimbirane ku isi. Iyo mibare yabo bose igaragaza ko abenshi mu bahitanwa n'ubugizi bwa nabi muri Nigeria ari abayisilamu. Ubugizi bwa nabi muri Nigeria buturuka ku mpamvu nyinshi zitandukanye zirimo iterabwoba, ibyaha by'abitwaje intwaro hamwe n'amakimbirane ku butaka n'umutungo kamere. Nubwo idini ishobora kugaragara muri bimwe muri ibyo bibazo, sibyo ntandaro yabyo. Mu yandi magambo, gushyira ibi byose mu rwego rwa genocide y'abakirisitu no gusobanura ibintu mu buryo butarimo kwitonda, no gusibanganya akababaro k'abayisilamu hamwe no kugurika ukuri kw'imibereho y'abaturage bo muri Nigeria bafite umutekano muke. Nyamara iyi mvugo ifitiye akamaro ubuyobozi bwa Amerika hanze ya Nigeria. Kugeza ubu ngubu ikibazo gihari aho ibintu bigeze ntabwo ari uko iyi mvugo ipfuye gusa, ahubwo nuko ishobora kurushaho gucamo ibice abanyanigeria ikabengeza mu makimbirane ashingiye ku madini, abayisilamu n'abakirisitu batangira kwikekana hagati yabo. Ibi hatagize igikorwa byazageza igihugu cya Nigeria mu makimbirane n'intambara rero yishingiye ku madini, igihugu kigasenyuka kigahinduka umusaka. Ibi ngibi nubwo ntacyo bimariye abanyanigeria bari mu bibazo, bifitiye umumaro ukomeye politiki imbere muri Amerika. Uti gute? Iyi mvugo ivuga ko Nigeria yugarijwe n'iyicwa ry'abakirisitu kandi Amerika yinjiye muri iki kibazo mu buryo kugikemura, byumvuga kandi bikemerwa nabi imbere muri Amerika badashaka gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo bamenye ibibera muri Nigeria neza. Ngo bamenye ku majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria muri leta za Sokoto harimo amabandi, ngo banamenye ku majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria ari imitwe y'iterabwoba yibereye. Inkuru nk'izo ngizo ziryohera amatwi y'abatora mu bihe by'amatora, zinatuma ibikorwa bya gisirikare biteguwe na leta ibiri ako kanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ako kanya byemerwa bitabaye ngombwa ko abaturage basobanuza mu buryo bwimbitse biba biri kujya mbere mu bihugu nka Nigeria. Ibi ntacyo bitwaye Amerika, ariko bishobora kugitwara abaturage ba Afurika mu gihe nabo bemeye ko ibyo Amerika ivuga ibashakira amahoro babigendeyeho kari ukuri. Yemwe n'ubu ngubu hari amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zaba zifashe imitwe y'iterabwoba yitirira leta y'Ikisilamu. Ibi nabyo ni ikiganiro kwacyo tuzabigaruka mu buryo bwimbitse. Hari ibindi bitekerezo bihari bigaragaza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zarashakaga mu buryo bwagutse. Abakurikirana ibibazo bamwe batekereje kure kurushaho, bakeka ko ibi bitero bya Amerika nk'ibi ngibi bishoboka cyane kuba bigamije intego nini yo kurwanya ubwigenge bwa Afurika y'Iburengerazuba. Kuba Amerika yigaragaza nk'umufatanyabikorwa mu bitero bya gisirikare muri Nigeria
bituma iki gihugu cya Nigeria bigorana kuhuza n'umuryango mushya w'ibihugu bya IS ugizwe na Mali, Burkina Faso na Niger kugeza ubu ngubu uyomoye kuri Amerika n'Uburayi. Byanaba ngombwa Amerika igakoresha ingufu mu kuvogera ibyo bihugu bitatu binyuze mu butasi cyangwa se ibitero. Ikindi cyatekerejweho ni ukuba Amerika ishobora gukoresha tekinike cyangwa se uburyo bwo gusenya ibikorwa remezo by'uruganda rwa Dangote rukora peteroli nk'uko byagiye bigenda mu bihugu bitandukanye nk'uko twabigarutseho tugitangira, nko muri Libya ubwo bicaga Gaddafi 2011, muri Sudani 1998, mu ntambara ya Biafra muri Nigeria yabaye hagati y'1967 n'1970, mu Misiri muri cya kibazo cya Suez muri 1956, muri Iraq, muri Syria, Vietnam n'ahandi. Nkuko natangiye bikubwira, igihe cyose ingabo za Amerika na OTAN zagiye zisenya ku bushake ibikorwa remezo by'inganda zitandukanye binyuze mu kuzirasaho. Icyo gihe Amerika yahitaga itanga raporo y'uko habaye ikosa ryo kutarasa ku ntego cyangwa se kuri target y'igitero. Magingo y'ubu nta bimenyetso bihari bihuza icyo gitero cya Sokoto n'ibikorwa remezo bya peteroli bya Niger cyangwa se n'uruganda rwa Dangote ruhereye muri leta ya Lagos mu majyepfo y'uburengerazuba, na cyane kari kure mu birometero birenga 900 uvuye aho igitero cyabereye. Cyakora impungenge zo gusenya runo ruganda rwa Dangote zakomeza kwiyongera mu gihe Amerika yakomeza kugaba ibitero muri Nigeria. Cyakoze impungenge zo gusenya runo ruganda rwa Dangote zakomeza kwiyongera mu gihe Amerika yakomeza kugaba ibitero muri Nigeria. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwabo ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora kanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afrika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandi ku butumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa.